naredila sva izpit za tuk-tuka. Tako da tole bo najino prevozno sredstvo naslednjih 20 dni po Šrilanki. Grinina globoko, tam so školjke. Danes greva z Žanom delati izpit za tuk-tuke. Tuk-tuk je njihova ena izmed najboljših, najbolj popularnih prevoznih sredstev. Tega mi v Sloveniji na žalost, ful veliko žalost nimamo. Tole sva se napakirala, zapustila bova tole čudovito stanovanje, apartma in greva do tuk-tukov, narediva izpit, vzameva tuk-tuk in se peljeva proti severu. Čaka naju približno 8 ur dolga vožnja. Pa bomo videli, kako bo to potekalo. Pa če ima sploh izpit naredila, še to je vprašanje. Jej, gremo dalje! Napakirana, tako da... Je bilo težko danes dati gor na hrbnik? Ja, je bilo. Ha? Zelo. Le kako večji kot ti. Sprememba plana, malo dlje bova hodila. Ker Žan ne zna pogledati lokacije, mava zdaj še... Lahko druga rečemo, prosim. Ker Klara ni pravilno pogledala lokacije, je zdaj je namesto 5 minut hoje, pol ure hoje, tako da... To je pa zdaj lahko rekel, da je kaos na Celovški, pa na Dunajski zjutraj, ne? Ja. Zdaj boste videli, ko bojo prihromeli mimo. Razlika je ta, da na Celovški pa Dunajski imamo pločnik, tlele pač mi po cesti hodima. Takole, zdaj pa mi dva greva do najnega tuk-tuka in greva narediti izpit. Then till next year March. And then we give you a little cloth. Bo Klara vsako jutro olje preverila. To bo Žan olje preveril. Wait sir, hold the clutch. Is the handbrake on? To ko meni Žan vedno razlaga. Now we can do it. Moj mož je pravi, mojster. Se vidi, da je veliko krosera vozil. Žan že vozi. Bravo, ljubavi. Evo, takole se moj možek uči voziti tuk-tuka, zdaj on mora rigverc voziti. Zato, da bo tamle gospod nama sploh dal vozniške, a ne? Tole je nerealno, jaz bi to imela doma. It starts. It starts. Now you can leave the key. A ja ne rabim dati malo gasa? Zdaj, ko je toplo, when it's warm, you don't need any gas, ne? Yeah. Aha, okay. After it gets warm, you can start with only the key. Šac, ročna. The handbrake. A ja, pa res, oh my god. Druga. I think he's from Germany. It's from Germany, yeah? Šla v pravni strani. That's not there. I think their home is in the Zdaj ima pa naša Klara inštrukcije rikverca. No? Če bo Same uspelo. like moving forward. Jaz sem že naredil izpit, zdaj ima pa Klara. Rigverce ne bomo vozili veliko. Druga. Did you turn with the second gear? Yes. Evo, I guess, da izpit smo naredili. Že samo dobimo dokumente, pa smo... Evo, to se zdaj začne. Tule bo Žan zdaj naredil navigacijo, ker nimava pojma, kam morava iti. Jaz bom malo v zadnji sedela, se malo čilirala, malo gledala, kaj sva vse posnela. Medtem, ko naj bo Žan popeljal v Andu-Ranapura. Se že peljeva! Ful je čudno občutek. Zato, ker je tole tako vse odprta, veš. Pa nikjer nisem nič pripasana, Žan ni pripasan. Po moje tole noter sploh ni niti enega airbaga, tako da... Midva sva čist na svojem pasu, ampak oni iz enega pasa naredijo 2-3 pasovnico, če je treba. Sploh dejansko nima veze zdaj, kje je kdo na katerem pasu, oni te bojo prehitevali, to je to.
se midva pripeljala s tem tuk-tukom. Klara je zdaj do konca pripeljala v ANRD Pura, sva prišla in zdaj je Žan bukiral sobo, tako da bomo zdaj videli, kako sobico nam je pa Žan dobil. Lepo prosim, 10 € na noč je najdo sobo, tako da nič gremo kar v sobo, a ne? Tule se reče, Lake Resort? Ja, Lake Resort ni tega, ja? Lake Resort, ker naokrog in naokrog so sami Lejki. So sami lejki. Teda na sobi se že čaka, v sobi 202 sva. Se zdaj vse, prosim? Sobo ponovno s klimo, tako da hvala lepa. 5 € je dražja, ker je klima. Ja. Oh, wow, kakaj lepa sobica. Tušek, pa WC, kdo se gre zale tuširat? Jaz ne. Klara se gre Jaz se bom jutri. tuširat. Midva sva zale tok prešvicana, tok usrana, tok se lepiva, da zdajle grem jaz samo po tuš. Naj srečo, da se ne navoha po videu. Ja, hvala Bogu, da ne vohate. Zdaj se greva stuširat in jutri je nov dan, tako da to je to od tega vloga, zdaj ste videli najino pot, jutri pa dalje in ja, hvala lepa Žanu za 10 € na noč, čudovita sobica. Prosim.